Selam benim dostlar. Ne haller? Buyu başlayabızmı? Ak kağız beti, qara marker yeyse flamaster hem türlü tüstegi boyav karandaşları. Olar barda hazır mı sizning? Big aybet. Olaysa başlayabız. Karandaşlarınızı yaxşı etib işlarga unutmagız. Biz bugün sizning bilen kubellek resim yasaybiz. Qara marker alabız da yasarga tutunabız. Başta zor bulmagan tügerek yasarga kirek. Onun astına uzuncha tügerek yasayım. Eğer benim arttan ülgürüp barsagız, sizning kubelek resmi de bik matur kilip çıgaşak. İki tügerek tutuşkan noktadan başlap kanat yasayım. Oң yağından birinci kanat, hem sol yağından ikinci kanat. Bular mı? Kanat yasavur tugel. Kanatlar türlü zorlukta bularga mümkün. Kanat üstünden kubelekning kolları bilen ayakların yasayım. Mine şunday asıl bilen yasasagız, sizning resimde tugel bulur. Ayak kolları qara tüste bulur. Şuna hazır oku buyap kuyam. Kubelekning iki motor mıyığı var. Ol motorluğu şingine tugel, sizu organı bolarak da kirek. Ya, resmi biz kubelek kakşagan mı? Nişik dip oylaysız? Indi yezin yasavga kuşam. Kişkine tugerek yasayım. Bu kubelekning buruna. İki kuz hem yılmayı üstüm. Hazır kubelekning eng motor ilişini yasarga tutunam. Nerse torunda siz bara deb o'ylaysiz? Albatta, qanot üstündagi bezaklar. Olarni da yasab og'ir tugil. Qanotlar ishine tag'in birer qanot yasab chiqam. Mana şolay. Ondan pışmaklarına tügerekler yasayım. 1, 2, 3, 4. Bek yaxşı. Sizning resim menikine qaraganda da ko'rkamrakdir deb ishonam. Kubelek hazır. Resim yasavning eng ahamiyatli ishine ko'shamiz. Resimni bo'yaymiz. Kubelekning boshini bo'yav uchun sarı karandash olam. Bo'yagan vaqtda burun ishine kirmagiz. Biz onu ikinchi tis bilan bo'yarmiz. Gavdasini da sarı karandash bilan bo'yayim. Yaxshi ishlangan karandashlar bilan bo'yav ko'pga yengilroq bo'lar. Kubeleklarni jaykinigina ko'rib bo'lar. Ular quyosh nurlari ostida rohatlanib uchib yerga yaratalar. Şuna ko'ra iңе kubelek kelib kirsa, onu uramga chiqarga tirish. Burinin al suv tiska bo'yim. Mana shulay. Bildirdingmi? Bik yaxshi. Kubeleklar turli tisli bo'lalar. Ularning soni shu qadar ko'p, sanab da bitirlik tugil. Har bir kubelekning o'zinagina xos tisi bor. Bizning kubelekda shuvar bo'lar. Ichki qanotlarini zangar tiska bo'yim. Siz o'zingiz saylagan tiska bo'ya olasiz. Tik tugaraklar ishinagina kirmagizmi bolalar? Olarin biz boshqa tiska bo'yarmiz. Mana shulay. Kelib chiqami? Hazıraydagiz. Şamaha karandash olib, qanotning bo'yalmay qolgan yerlarini bo'yiq. Saq bo'ligiz, qanot qirlaridan chiqmagiz, olaysa rasm buzilur.
Ниһаят, түгәрәкләрне буярга вакыт җитте. Аларны без зәңгәр су төскә буярбыз. Хәзер күбәләкнең гәүдәсенә кара маркер белән юллар сызам. Мыегын исә көрән карандаш белән бизәргә була. Безгә тагын кара маркер кирәк. Менә монда берничә деталь өстәп куям. Канатлары өстенә кечкенә түгәрәкләр ясыйм. Аларны шунда ук буяп та куям. Аңлашыламы, дусларым? Нинди шаян, матур бизәкле күбәләк барлыкка килде безнең. Афәрин, дуслар. Кая сезнең рәсемне дә карыйм әле. О, бик шәп! Минем белән иҗат иткәнегез һәм миңа булышканыгыз өчен рәхмәт! Киләсе очрашуларга кадәр!